Reka nongere mbasuse mbifuriza gukomeza kugera ibe byiza nizera ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo abakunzi b'imikino abakunzi ba sport abakunzi b'amakuru aba agezweho muri segima zitandukanye by'umwihariko muri sport cyane cyane kandi kuri equipe ya APR Football Club mbaye ikaze mu makuru agezweho amakuru ashyushye akomeje kugenda agarukwaho muri equipe y'ingabo z'igihugu hamaze iminsi havugwa ibijyanye n'umutoza mushya uri mu biganiro na equipe ya APR Football Club turaje turabigarukaho ndetse tuze no garuka ku yandi makuru atandukanye just turibanda kujyanye n'umutoza ese APR Football Club iri kuvugana n'umutoza umeze gute ese ibigwi bye bigaragaza iki muri rusange icyo usabwa we nugumana nanjye ndetse ukabana nanjye byose bikashoho kugenda bigenda neza cyane cyangwa usaba ni kimwe cyonyine nkandira subscribe kandi reka utangire ibitekerezo byawe muri commentaire kugira ngo byanze bikunze ujye ubona amakuru menshi mashya agezweho kandi ujye ubona byinshi birimo ukuri kwinshi cyane bitandukanye kuri equipe yawe wihebeye ya APR Football Club. So, nago nzagutindura bisi cyane nge nitwa Janvier Mukama iyi ni Talent TV show ni wanyu ni wanje ni wawe wese ku muntu wese kuna APR Football Club ndetse n'amakuru imikino abatandukanye birumvikana ko wageze mu rugo icara utuze ushyira umutima hamwe ubundi ukurikire amakuru y'imikino ndetse ukurikire updates ku mutoza biri kuvuga ko ari mu biganiro n'equipe ya APR Football Club akantu kandi ubundi uze guca urubanza n'umutima wawe inyuma wabanje kumva neza ibyuyu umutoza na situation ukuntu ihagaze. So, equipe ya APR Football Club turabizi neza ko iri gushaka umutoza mushya byanze bikunze ndetse amakuru ahari anemeza ko nkuko nabibabwiye nta gindutse Darko Novic agomba gutandukana na equipe ya APR Football Club mu mpera za saison. Darko Novic yari yahawe gutwara ibikombe bibiri cy'amahoro ndetse n'igikombe cya championnat ndetse nubwo yari yahize bitatu ni harimo n'ikintwari cyo yaragitwaye atsinda ikipe ya polisi rero yari yahize gutwara ibikombe bitatu byose yararimo arakinira kugeza icyo gihe arimo igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya championnat gusa uko bigaragara mu mboni za buri muntu wese mu kuri guhari tutagiye kwangura ibya bintu by'umupira kuko iby'umupira ni iby'umupira nyine umupira ni ubigena umupira ugira umuntu udunda ndetse n'utanga itegeko ryo kudunda uwo mupira ibyo byose bikorwa n'umutoza ndetse n'ibintu bigaragara n'ibintu tugenda tubona ku kibuga ndumwe mu bantu bagiye bashyigikira Thierry Prito Darko Novic kuko ari umushiti wanjye akunda kumugereranya na Thierry Froger Ariel Hazard niba ari kunyumva ndanamusohoje numwe abantu bakundaga kugereranya Thierry Froger ni Darko Novic akavuga ati ni Darko Froger Novic ariko byibura no warya imbwa yarya inzungu Thierry Froger byibura abonaga ko nyine ntago ameze nka Darko ya mikino abonaga Thierry Froger agomba gutsinda we yarayitsindaga ugasanga ariko ni kipe ntago ikina neza ariko yatsinze munabyibuke Thierry Froger yatwaye igikombe adatsinzwe n'ibyo bintu muri kubyibuka rero Hazard horagereranya zahabu nibuye sarabwayo oya ntago ari byo. So Darko Novic uko bigaragara imbere y'imboni zawe sibyo imbere y'abantu kamera z'abantu zazihari banalisti benshi baba babibona nawe ubwe arabibona ko gutwara ibikombe bigoye arimo icya championnat n'icy'amahoro biragoye gushora kuga cyo nuko APR Football Club izatwara igikombe cya championnat kimwe muri ibi ngibi biri gukinira ngo APR Football Club igomba guzogera igihugu yasohoka yabaye ya kabiri simbizi yasohoka byayatwaye igikombe ntago mbiza ariko APR Football Club izasohoka gomba kumenya kintu izasohoka kereka menyana na Darko Novic amwirukana banamurashe ni brag mutagira ngo ni ibindi bintu. So Darko Novic mu byo kinabona nta gitekerezo gihari the way apanga mu line-up ugasanga abakinnyi beza bari gushyira kuri bench ari umukobwa Ariel yazaye tumuzira ari yazaye n'umushiti wanjye menya ninge umuntu yahaye niyo voice maybe kubwa aravuga ni match y'amagajura APR yatsinzwe umukobwa aravuga ati ngo Darko Novic imwe huye n'abagacinya ibintu nk'ibyo ariko biranyine ni stories ngo yari yabyeretswe ariko rero makuru naje kumenya yari yabyeretswe ku buryo nyine abati Darko Novic bamuguza APR yatsinzwe n'amagaje huye
ntimatse ejo bundi APR itsindwa n'Amagaju Huye yari yeretswe yawera gacinya muri hoteli ariko urumva ibyo ngibyo byose rero iyo bikusanyije ukabona ibyo akina ukabona ubo bahanganye rimwe na rimwe nubwo nawe atari seriye ubona nyine igikombe kugitwara biragoye. Ndabya neza ko iyi Rayon Sport yiza kubiri seriye reka mu yiza kubiri seriye nta nubwo abakunzi ba Football Club nta nubwo mama yitegereje amakiriro ku gikombe cya shampiyona. Iyo Rayon Sport isa kubiri seriye ako kantu gashyire mu mutwe wawe. So Darko Novic rero agomba gutandukana na equipe ya Football Club mu mpera z'isezo. Cyamara yaciye amarenga kenshi avuga mbere na mbere avuga ko abashinzwe siporo bazanariza umusaruro we n'ibyo yahawe nubwo nuko abashatse kuvuga ibyo yahawe n'ibyo yatanze ubishyize ku munzani birangana birareshya. Icyo cyo ugomba kukimenya ko Darko Novic rwose maybe yatwara igikombe cya shampiyona yatwara icy'amahoro yabitwara byombi azasohoka muri equipe ya Football Club. Nukuri ko niko kuri guhari. So Football Club rero amakuru amaze iminsi acicikana mu bitangazamakuru bitandukanye avuga ko Football Club iri mu biganiro n'umutoza w'Umunyatunisia imyaka 62 bamwita Nabil Maaloul ni amazina y'Abarabu. Nabil Maaloul ngari mu biganiro na equipe ya Football Club. Biganiro bicecetse APR kuko arashaka umutoza toza ufite amateka umutoza wagize ibyo akora mu mupira. Rero bakaba bari gushaka uyu Munyatunisia witwa Nabil Maaloul ngo rero akaba ari umutoza kugeza kuri uyu munota nta kazi afite kuko ni umutoza w'Umunyatunisia wavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu 1962. Birumvikana ko afite imyaka 63 wongera ngo murimo murabyumva neza afite imyaka 63. Uyu Munyatunisia rero akina umupira akinye nk'umumediateri nkuko Wikipedia ye ibigaragaza. Ikipe ikomeye yakiniye ku isi ni Hannover 96 yo mu gihugu cy'Ubudage. Kabera ikini imikino 28 ku mu 1989 kugeza mu 1991 akaba yaragiye avuye muri Esperance de Tunis. Yavuye muri Hannover agaruka muri Esperance de Tunis ajya muri Al Club yo muri Tunisie ndetse birangira agarutse muri Club Bizerte ari naho yasoreje umupira. Yabonye caps 74 muri equipe y'igihugu ya Tunisia atinamo ibitego 11. Akaba yaratoje amakipe atandukanye kuva muri 1994 gatoza ikipe ya Olympique de Kiev 2024 abo mutoza wungirije equipe y'igihugu ya Tunisia. Birumvikana equipe yari iri muri CAN mu gihe kuva 2003-2004 yatozaga Tunisia baritangije 23 2004-2005 atozaga Club Afrique 2005-2006 yatozaga equipe ya Club Bizerte akaza 2006-2008 kujya 2008 yatozaga equipe ya Tunisia. Ikipe y'igihugu ya Tunisia ari umutoza wungirije nanone 2012 yatozaga equipe ya Esperance de Tunis. 2012-2013 yatozaga nanone equipe ya Esperance de Tunis mu gihe 2014 yatozaga equipe 2013 yatozaga equipe y'igihugu ya Tunisia mu gihe 2014 yatozaga Air Jaish 2014-2015 yatozaga equipe ya Kuwait mu gihe 2017-2018 yatozaga equipe y'igihugu ya Tunisia mu gihe 2018 kugera 2019 yatozaga equipe ya Al Duhail yo muri Qatar mu gihe 2020-2021 yatozaga equipe y'igihugu ya Syria mu gihe 2021-2022 yatozaga equipe ya Kuwait Sport Club mu gihe 2022-2023 yatozaga equipe ya Esperance de Tunis mu gihe 2023-2024 yatozaga equipe ya Kuwait Sport Club mu gihe 2024-2025 yatozaga equipe ya USM Alger mwita Nabil Maaloul. So uyu mutoza ugereranyije kandi ibikombe byinshi yatwaye igikombe cya shampiyona nk'umukinnyi. Yarashaka umutoza by'umukinnyi nabo mbireba nk'umutoza yatwaye igikombe cya shampiyona inshuro ebyiri atoza equipe ya Esperance de Tunis. Urumva 2011-2012 anatwara igikombe cy'igihugu cya Tunisia 2011
ndetse anatwara CAF Champions League 2011 atoza equipe ya Esperance de Tunis. Ibyo ni ibyakera ntago warirayenga kuri ntago warirayenga kuri bino bintu. Mu gihe muri Kuwait yatwayemo shampiyona ebyiri, atwara igikombe cy'umwami kimwe na Super Coupe yaho, mu gihe atwaye Qatar Cup atoza Jaish ya 14. Urumva ni umutoza navuga ko nawe atari mubi cyane. So nagari mubi nagari mubi cyane kuba Apple Football Club biri kumuganiriza birumvikana. Apple Football Club ikunze guhirwa n'aba batoza b'Abarabu, tumaze kwibona kandi ni ibintu biyo bihari, ni ibintu tugomba kwakira. Se maje yatandukanye n'uyu mugabo rebe yatandukanye n'uyu mugabo 2024. Urumva ko ngo yose maje gutozwa n'uwitwa Marcos Paqueta, ni uri kuyitoza. Uyu mugabo rero Nabil Maaloul akaba aheruka gutoza ikipe baratandukanye ejo ubundi. Akaba ari uko ibintu bihagaze, nuko ibintu bimeze, abantu mu byumve neza cyane. Aperingiye mu biganiro uyu mugabo byibanga Nabil Maaloul kuba yaza gutoza ekipe ya APR Football Club. Ese umutoza mu Tunisia nabihambaye heruka gukora mu myaka ya vuba, icyo kiryo nakubwiretse gutwara ibikombe muri Kuwait nyine. Numutoza heruka gutoza ikipe ya SM Alger, baramwirukanye bitewe na performance itari nziza. Urumva barabo hariya nyine itari guperforminga biranga. Gusa aka kanya abatoza b'Abanyatunisia navuga ko ari bo batwaye umupira w'Abarabu nyine mu batoza bakomoka kandi imbere ku mugabane. Yurebye na Moi Rashidi, utoza Berkane bamwitande, utoza Berkane ari umuntu Moi Shaban, n'umunyatunizi yatwaye shampiyona ya Morocco, ngo bari semi final Confederation Cup, ndetse probably ari na final kuko yakubise Constantine ibitego 4 ku busa match ibanza. Urumva ko ni umutoza mwiza cyane. Abatoza b'Abanyatunisia bari beza cyane, aragara abatoza babi ushobora kumwizera, ariko haracyari amazina menshi Apple Football Club igomba kuganiza kugira ngo bakuremo umutoza. Uyu nguyu ashobora kuba ari uwa mbere wamenyekanye ko bari mu biganiro ko ekipe iri gushaka umutoza ishakira ahantu hose, ndetse noza kumva projet za ekipe muri rusange, kuko ibungo ekipe ya Apple Football Club ntago ikizana abatoza izanye ngo bazirati ko ngo bande baje muri ibingi. Uzura umutoza ushobora kubakirwaho projet. Darko Novic nibyo byari bimuzanye, uretse ko mpamanya neza ko nawo bwatari we yivangiye n'abantu b'abapampe. Ntago nakubeshya, abantu bubikiwe imbehe bumva ko ibintu byose bagomba kubizambya, ko niko kuri kuko imbehe yabo yarubitswe ntago na ekipe y'Abarata. Ko sindamya neza ko nimunabireba neza Apple Football Club itarubika imbehe y'abapampe. Darko Novic yakinaga neza. Darko Novic murabona Apple Football Club muri Champions League nuri kuyibona ubu ngubu na Apple ebyiri zitandukanye, ubyibuke ziratandukanye. Hani kiri ajya abapampe bari bakiri kwibera aho bagendeye rero, ari nabo bazanye uriya mutoza akamureza igikontara kinini. Aho bagendeye wabonye ko ibintu byatangiye kuzamba. Wenda ushobora gusanga ari igihe mutoza nawe yishe mu bintu, ariko se atoza Monastir yagera quarter finals muri mu marushanwa y'Afurika, atoza ko yakoraga neza, ko yakinaga ibintu bifatika kandi binasomeka. Match zazamu ntazikinye neza se Sekafa ntayikinye neza se akagera finale. Apeta yerukaga itsinze za Rahiri, aratsinze za Yanga, nubwo bavuga ngo Yanga yari yazanye abakinyi barabaye, ntiyakinaga neza abapampe batarubikirwa imbehe. Ariko bije kwangira ibintu byose byasubira udubi, biragenda birapfa kugeza kuri level twese ashobora gutekereza. So gusanga atariyo n'abari abo bapampe, ariko bapampe ntago tutubitayeho, bagomba kubazira. Apple ni ekipe igomba gusucceedinga buri season, urumva. So
agomba gutandukana na APR Football Club. Rero ndi mutozo ni mu biganiro n'uyu nguyu Nabil Maaloul, turakomeza tugenda dukurikirana turebe andi mazina ari mu biganiro n'ekipe ya APR Football Club. Cyo musaba no kugumana nanjye ukanda gutanga n'ibitekerezo bya muri commentaire kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda bigenda neza cyane, tuze kubana mu yandi makuru yacu ataha. Nitwa Janvier Mukama, Imana ikomeze ibarinde, turahura mu kanya. Umunsi ndirirwana namwe hano nayo promise inshuro nyinshi sinabikora, ariko umunsi nirwara namwe hano ndahereza amakuru. Ndamya neza ko uyu munsi tuzakugira update byura nk'enye cyangwa eshanu uyu munsi. Imana ikomeze bidufashe.